ZPM Vice President Reverend Dr. K. Thanzawan Zoram Plutsemek Tungding Turin ZPM Wangin Base na aneti voina an party chungin khoma asoya pulpit le political platform sang atanga thuan hriat fo thin chu Mizoram chungol vei tamna HIV kai tamna ei ruk hluarna kan survey tamna ko do state ti ani fova hetiang ani chung hian mason na kalmek te kaushan ro pui takte khotlang nun moi takte mimal lotling te chanchin ngai nom tak tak te awangin base na ala nei fan ti asoi Reverend Dr. K. Thanzawan chuan Mizoram history thlerin bashakhura an lu laite maurap ina anom laite ngai to in aizol khopui concrete building angir takhup mai te chu amakle ani atia Kaladan multimodal project te situate zorin pui tlabung churanga mati chuchita gongaram dangtenen in sumdon ton dan tur ngai to in Mizoram chu mar chakbiala sumdon mun pui alani ngei donin alanga heng san sang wang hian Mizoram chu an cheta veka alangai lova beiseina alanei ti asoya hetiang thil sang kara hian ZPM chuan harsat nana satakara kalphung thar mipui sarkar siam torin chaktakin ma ala ani ati in khomi ZPM secretary Puje K Dong Zwalan akai shwayani